Haga jingile kaya kini rung Eurocup Hajar Peusau ke bahap haga Grup H apa dengan San Marino Persia ke Slovenia. Haga dengan jingile kaya ke Slovenia kala job suk da sau lanon. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup G apa dengan Lithuania Persia ke Serbia. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Serbia kala job da Laila ke Way. Haga bau player naga klub Al Hilal u Alexander Mitrovic uli yo benchep hat-trick haga dengan jingile kaya. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup D apa dengan Will Persia ke Latvia. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Wales kala la berlim da Ireland. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup J apa dengan Slovakia Persia ke Liechtenstein. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Slovakia kala la berlim da Laila not haga bagala yo benchep ya gini ki lai gol ki jongga tang haga minit ke banriu. Ya ka gol ka baningkong haga dengan jingile kaya kala yo tang haki shipeu sekon ka gol ka baar haga minit ke balai bad ka gol ka balai haga minit ke banriu. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup D hapreng ka Armenia Persia ya ka Croatia. Apa pai haga dengan jingile kaya ka Croatia kala job dai wela not. Bad ia kena ke shigol jangka Croatia layo bentep haga minit ke bakat lai lengba u Kramaric. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup E hapreng ke Albania Persia ke Poland. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Kenhun jong Robert Lewandowski ke Poland kala syak penlem da Ireland. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup B hapreng ke Ireland Persia ke Netherlands. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Netherlands kala job da Ireland ke way. Haga jingile kaya ke bahap haga Grup J hapreng ke Portugal Persia ke Luxembourg. Haga dengan jingile kaya Cristiano Ronaldo Clemdon benta bad ke Kenhun Portugal. Apa pai haga dengan jingile kaya ke Portugal kala job pod hadu kendai lanot. Wala daw Cristiano Ronaldo klaim ya lekai haga nga jingile kai haga ba u Inacio u Ramos Jota kila yo bentep mar argol haga nga jingile kai